Banatire yako bro. Vita. Ubundi bakunda kuvuga yuko mu kinyarwanda kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo ari agasuzuguro. Kera kabaye u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda zirashe indege y'igisirikari ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwari ku nshuro ya gatatu iyi ndege igerageje kuvogera ikirere cy'u Rwanda. Bigenze gute? Iyi ndege irasiwe hehe? Ese nyuma yo kuraswa abari bayirimo byagenze gute? Nibyo tugiye kwinjiramo tukareba. Ndakubwira ariko kandi yuko n'ubundi mu mashyamba ya Kongo ibintu bimeze nabi cyane. Perezida Tshisekedi ubwe ari kwitegurira ibitero ngo bigomba kumara ibyumweru bibiri bikuyeho burundu umutwe wa M23. Reka n'ubundi dutembere hano Igoma tugaruke Igisenyi turebe uko bigenze. Indege ya Sukhoi 25 y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yarashweho n'ingabo z'u Rwanda ubwo yinjiraga mu kirere cyarwo mu karere ka Rubavu, ndetse amashusho yafashwe akaba agaragaza yuko nyuma yuko ino ndege irashweho n'ingabo z'u Rwanda yagiye kuzimirizwa Igoma ahagana saa 11 z'umugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasakajwe amashusho y'indege iri kwaka umuriro ku ibaba ry'iburyo. Hari andi mafoto yabonetse ayigaragaza yatubaguwe n'amasasu ku ruhande rumwe. Ntiyahise igwa hasi, ahubwo yakomeje ijya guparika ku kibuga cy'indege cya Goma iri kwaka umuriro rwose mwinshi ku buryo bugaragara, aho abakozi ba kino kibuga bahise bakora ibishoboka byose iyi ndege ya gisirikari ubundi bakayizimya. Itangazo ryashyizwe hanze na guverinoma y'u Rwanda rivuga yuko uyu munsi ahagana saa 11:03 indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 iturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavogereye ikirere cy'u Rwanda ku nshuro ya gatatu. Ingamba z'ubwirinzi rero zikaba zahise zifatwa. U Rwanda rurasaba Kongo guhagarika ubushotoranyi ikomeje gukora inshuro zirenze imwe. Umwe mu baturage bari ku mupaka muto uhuza u Rwanda na Kongo babwiye itangazamakuru ry'igihe bati mu kanya twumvise ikintu gituritse ubwo twavaga Igoma nk'ibisanzwe, tubona indege hejuru isubira muri Kongo. Kiraturitse cyane, ntabwo byari bisanzwe kumva igisasu nk'iki rwose giturikira hafi ahangaha. Mbere y'inshuro rero indege za FARDC zavogereye ikirere cy'u Rwanda inshuro zigera kuri 2, ndetse rimwe yaguye mu Rwanda ku kibuga cy'indege hano i Rubavu umwanya muto, ubundi irongera iraguruka irigendera. U Rwanda rwamaganye ubushotoranyi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse muri iki gihe yakomeje gukoresha imvugo isa n'isura intambara hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwita Christopher Rutunduka yasohoye itangazo ashimangira ijambo rya Perezida Tshisekedi ubwo yarari mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ku 20 Nzeri 2022. Icyo gihe yagize ati twebwe abaturage ba Kongo twiyemeje kuri iyi nshuro gushyira ku iherezo ku bibazo byose mwumvise hano ku butaka bwa Kongo, kandi tuzatanga ikiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo ibi twifuza tubigereho. Ni imvugo u Rwanda rwikijeho yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba ishaka kurugabaho ibitero. Iki kibuga cy'indege cya Goma kirimo gukoreshwa n'izindi ndege, kinakoreshwa cyane n'abacanshuro benshi bo mu Rusiya binjiye muri aya mashyamba ari nabo bagicunga. Ariko kandi ntabwo bacunga kino kibuga gusa, kubera yuko abacanshuro b'Abarusiya ni nabo bari gucunga umutekano w'izi ndege, yewe n'ibibazo biri tekiniki zaba zahura nabyo nibo bari kubyitaho. Mu itangazo iheruka gusohora, guverinoma y'u Rwanda yagarutse ku bacanshuro baheruka kwitabazwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze yuko ari ikimenyetso cyerewe cy'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo kwitegura intambara aho kuba ishaka amahoro muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aheruka kuvuga yuko nibiba ngombwa guhangana nabo u Rwanda rufite ubushobozi buhagije rwose, cyangwa se hari ubushobozi burenze ubwo batekereza yuko bwaba buhari.
ariko kandi abantu benshi bari bakomeje kwibaza impamvu izi ndege z'igisirikari cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikari bazo bazinjiramo bakazigurutsa zikaza ku butaka bw'u Rwanda zikavogera ndetse rimwe na rimwe zikagerageza kugwa ku butaka bw'u Rwanda ariko zikongera zikisubirira muri Kongo nta muntu n'umwe ugize icyo azikoraho yaba mu kuzirasaho cyangwa se kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyo kuba zahagarikwa zikabazwa icyo zari zije gukora ku butaka bw'u Rwanda. Hari abantu benshi ku nshuro ya mbere ubwo izi ndege zavogeraga ikirere cy'u Rwanda indege imwe yarazamutse rwose iragenda hafi gusatira umusozi wa Bigogwe binumvikana neza yuko yari yarenze imbibi rwose mu birometero byinshi cyane yinjira mu Rwanda. Icyo gihe indege yarongeye irakata nta muntu n'umwe uyikozeho icyakora benshi bavuga yuko izi ndege aribwo zari zikigira ku butaka bwa Kongo zivuye mu gihugu cy'Uburusiya. Icyo gihe ababibonye bahise bavuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukanga u Rwanda cyangwa se ishaka kwereka u Rwanda yuko ikintu cyose bifuza kurukoraho bagikora. Icyo gihe iyi ndege yarakase isubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa mbere yuko ino ndege yinjira ku butaka bw'u Rwanda izindi ndege zirenze imwe zari zabyutse zidegembya ku mupaka rwose zimanuka zikongera zikazamuka. Ababicungiraga hafi bumvaga neza yuko ibingibi ari nko gutanga umuburo ku Rwanda no kurwereka yuko bafite ibikoresho birenze ibikenewe kuba mu gihe baba bashoje intambara mu ntambara yo mu kirere ho byaza kugorana. Inshuro ya kabiri rero indege y'igisirikari ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarongeye yinjira ku butaka bw'u Rwanda rwose iratembera igira hejuru y'ikivo nanone ntiyagira umuntu n'umwe uyitunga urutoki cyangwa se mu irasweho. Yarongeye irakata isubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyo minsi nibwo haje kumvikana intambara yuko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yaciye ibintu muri za Rucuru ndetse na Rumangabo ubwo yari iri kurasa ku ngabo za M23 ndetse hari n'abakomeje kuvuga yuko ubwicanyi bwabereye Kisheshe izi ndege zabigizemo uruhare nubwo byazinzitiranyijwe ntibize kuvugwa cyane. Ni indege yinjiye mu gace ikomeza kugenda irasa hirya no hino biravugwa yuko abaturage benshi babipfiriyemo kandi badafite aho bahuriye n'intambara. Icyo gihe mu rwego rwo kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigobotore kino kibazo ndetse n'abona bwicanyi yabanje kubishinja ingabo z'u Rwanda ibona ntacyo bifashe ubu bwicanyi iza kubugereka ku mutwe wa M23. Amashusho yatangiye kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino yagaragazaga abaturage bashiririye hasi nk'abatwitswe na peteroli ubundi bagashya bagakunguka bagashira. Abaturage babaga begeranye hamwe abari mu masoko abari mu mahuriro agiye atandukanye barashweho n'iyi ndege rwose ibintu biba bibi cyane. Kera kabaye rero abakomezaga kwibaza impamvu ingabo z'u Rwanda zidakora icyo zigomba gukora ku mupaka bagira ngo wenda zirasinziriye. Icyakoze byagiye bisobanurwa kenshi yuko u Rwanda rutihutira gushoza intambara cyangwa se guhuka. Niko bigenze rero ku nshuro ya gatatu indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 kuri uyu mugoroba yinjiye ku kirere cy'u Rwanda bayirasaho rwose niko guhita ikata kibuno nk'amaguru igwa igoma. Gusa nk'uko bigaragara mu mashusho yatabaguwe hafi impande zose ariko kera kabaye Imana Kongo isenga ishobora kuba yahise ibumva bwangu indege ntize gufatwa n'umuriro mu kirere bikaba ngombwa yuko igera igoma rwose nta gikuba gicitse ikaza kuzimirizwa kuri iki kibuga cy'indege. Amakuru ataratozwa no kumenya umupilote warutwaye iyi ndege niba ari umusirikari wa Kongo cyangwa se ari umwe muri bano bacancuro bari gucungira umutekano hafi w'izi ndege zibereye hano igoma ku kibuga cy'indege. Ariko kandi ndakwibutsa yuko bano bacancuro n'ubundi batuye igoma mu mahoteli yaho niho bari kuba iyo bavuye mu mashyamba gukora urugamba rubahuza na M23 bagaruka igoma bakaba biruhukiye. Iki ngiki ni igikorwa nyamukuru cyo gutangiza intambara hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mupaka bimeze bite? Mureke nsome ku mazi dukomeze ducungire hafi ibingibi aho byerekeza kandi mu nkorere subscribe kugira ngo mukomeze kubona aya makuru yacu mbere y'abandi.